Konke lapho kunokungcola khona nokukhohlakala alisali igama lobuholi bukabamncamalala. Bonke la kune corruption khona izinto engahambi kahle noma ezinokuphazamiseka phakathi ukushintsha kokusebenza kwedepartment ethile kuhlezi kuzofaka igama likabamncamalala phakathi. Isikhathi ke lesokuthi umuntu omdala akhulume ngoba wathi uzokhuluma asikho esidlula lesi sebemprovoke kwanele. Otherwise mangakhulumanga la ufuna vela athula udu engaphinda akhulume and shuthi ngama yamazwi ayikho nento wayevela ukuthi uzoyikhuluma wayesabisa phela bonke bayekhininda njengamanje hey obheka icele hayi abaconfess banomuntu phansi and bonke labantu laba bakhuluma under oath uyinothe leyo nto leyo hayi akanikwe ithuba akacela ithuba naye lapha na kwi-ad committee noma lapha kwimadlanga commission hayi sike sizwe konke ukonakala nokungcola okukhona okuphathelene nento zezwe kukhulunywa kakhulu ngakho ngaphansi kobuholi bamncamalala alisali igama lakhe into enjani leyo nto leyo bese ke abalandeli bakhe bakhaliswa yini uma ngabe kuvela ukuthi uLL uyena umuntu obhizo fund MK betha kufihliwe nanani akufihliwe yini pho nipaprukelani kangaka kuma comment nixhunyiswa yini kangaka ayikho engondliwa umuntu omhlophe zonke futhi abantu bokuqala bakhohlakele yibo labantu abamhlophe ukuthi bakhohlakala ngathi ngoba ba-influencer thina bayasathi si-majority hayi ayikho engaphili ngomuntu omhlophe khohlwa zonke iphila ngaphansi kwentende yesandla somuntu omhlophe.